Aprang si KARDOM kadok kave la Karbi 2.0 YouTube channel la long kelang radu an fanstame la pen pinia bangke la DHS ahin pen stame pacu kidam tang hot pen an wareng war sai peklang ponlo ala sohot grade 3 grade 4 non technical pen technical la posta dak peklang ponlo la pen kai apply dun tum ana bang fu abang phi tum han berta kimelo berta kimi pulte la puelo je non hejong puthola admit card bangke release pon elo Nasi pini la bangsa video la nali tumhan ang than poni pa bangke ko son se la admit card ka download ning mal la bangsa puthak sinili nali tumhan thiek pen nang than pachini poni po la pe la bangsa YouTube channel long jong sinali tum nang kohmri milang pul deke chinghon pen subscribe ingor la pe na dohes tame belar jandu ida kanali tum ber poning dia la lo pule monon fit nili ajada sonela bangsa YouTube channel long upload tame nali tum mobile long an notification nang le da prang la pe nali tum tame beta ke long da prang ya fan tang te pada de pen pen lang polo nang la admit card ka download ni apu thak le la pen pathek pen dak chathan polo nang DHS Assam admit card 2022 apu thak mate di Directorate of Health Service DHS non dak admit card release pon elo la sila bang so apu thak dak chathan polo nang la pen ko so se ka download ni la ta nali tum hanang peklang pon ikpo na pen ka doga weda chini lo la pen pen ana bang po bang pitme apply do not hypo grade 3 year along 2720 ana post do technical la non technical long la pen grade 4 vacancies ta dak peklang pon lo Directorate of Health Service ahin pen mate DHS ahin pen la pen nona bang ke dak exam to ipan admit cards tami dak release pon elo labang la so admit card ka release pon labang ke nili na peklang pon ikpo la pen name of post bang ka do ka weta chini lo grade 3 technical la pen non technical da grade 4 la pen number of post bang da 2720 an dolo la pen grade 3 along da 1528 an thak pon lo la pen putha da grade 4 along bang ta 1192 post an thak pon lo la pen name of organization bang da Directorate of Health Service Assam la pen date of exam bang ke da 22 January la bang so chiklo 22 January sida exam bang ke tok nang po la pen time of exam bang 1 pm pen 2 pm 2:30 pm an lo ke tok ning ya por bang ke la pen type of exam da writing test la pen exam mode bang la ke offline lo ka do ka weta chini hai po offline si tok nang po la pen admit card status bang da non release pon elo admit card release at da 16 January 2023 hot si da release pon la pen nali tum dang si copy ne kar juye son do pulote screen long ki pipon a number long nali tum call ik me da helpline number do iglo pen ka download ne process bang la la apang sinali tum official website long home dam ignang po la pen dak nang le tum DHS Assam admit card link long igilas bangsa link long puigo la pen tum application number la pen password nali tum ka apply dun ho registration ki cheng hot long la so password la pen application ID nali tum berik nang po la pen nali tum download ik long po card bang la pen card bangso card bang nali tum print out ik deno la pen exam tok dam hot bang chipon ik nang po la lo process ma na pen nali tum la bang so article along se bang lo pulati nali tum dak pen kadu ka vi long pon et pod down DHS Assam DHS admit card grade 4 upon download igol la pen dak no password nang ni pin mena download igmela la pen nali tum dak link bang to tell long pon ik typo la pen DHS grade 3 upon bang non bang to la bang so admit card la ke release bang ke grade 4 upon si dak release pon jodang la se grade 4 along ki jogdun abang phi tum nali tum prabjin pen ka download ya fancy nili hin pen stame tuning reglo la pen ka download ya apan nali tum la click here pudi la bang so dim la bang so article bang nili video description along stame bipon igdet po la bang so dim nali tum long ige la pen nali tum dak tek ponong po screen along la bang ke da bang ige la da government of Assam combined writing examination grade 4 post Directorate of Medical Education Assam Directorate of Health Service Assam Directorate of Health Service Family Welfare Assam Directorate of Ayush la dak pena an dak post bang dolo la penali tum hola ke apply do na ho dak application ID mate username long la penali tum dak password long igi la penali tum login option long ber ik nang po la pen login option long ber ik dat pen finali tum dak download admit card la bang so option bang dak chiwang ik po la penali tum download ik melo la bang so card bang ke la hello la se ni bang ni bang dak pen afrang a process bang peklang ponon edat pot hema dak nililong application ID la pen username mate password nililong ave la sinili bang ke download iklong le download a process an bang nili nam piklang iklong le dat po na se la bang so download de a link ta nili
labang so video description along stami ni lipi ponik det podak pen ani tum berik phenon la pen ani tum da application id la pen password ani tum berik pen download ik phet long pola bang so admit card abang ke la pen download det pen finally tum computer kula long dam pen stami print out ik dam ik denon la bang so admit card la pen exam hot bang he nang tum la bang so admit card la bang ke chipon nai bang kenang sot la lo tang te pini a video long bang al ansing ton jog jidat pon la thi hek pen ani tum phan la bang so la bang sa birta ni linang pachini igrailo na litum han dak pena an bang phu bang pitum apply dun ta hai ilitum kar biang long arlo pen stame la si kachin ne tum dota hai mine la snali tum kan video share on share igon la pen la ka apply dun tang tum anta admit card pach download iknang la penali tum stame apply dun pulte download igon tang te pinya video long mal an cholo la se dume thak me kadu ka ve Karbi 2.0 YouTube channel kilang ara do an pastame nilhen pen kardom